дар шаҳри Бухтар бо ташаббуси вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи такмили хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ тавассути равиши Тоҷикшеп семинари омӯзишӣ оид ба натиҷаҳои лоиҳаи мазкур бо хоҷагиҳои зерадафи дар вилояти Хатлон буда аз ҷумла ноҳияҳои Дӯстӣ, Ёвон, Восеъ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. Зимни баромади хеш дар семинари омӯзишӣ намояндаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд дошт ки яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад. дар даврони истиқлол ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузарондани ислоҳоти замин, таҷдиди хоҷагиҳо ва қабули барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаҳо оид ба рушди соҳаи растанипарварӣ, тухмипарварӣ ба пешбурди соҳа такони ҷиддӣ бахшид. дар маҷмӯъ то имрӯз дар соҳаи кишоварзӣ зиёда аз 13 барномаҳои давлатии соҳавӣ ва лоиҳаҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд амалӣ гашта истодааст. мо муддати 1 сол мешавад ки бо лоиҳаи омӯзишии тарҷамати шараки Хуррамдиёр ҳамкорӣ карда истодаем. дар ин лоиҳаи омӯзишӣ 27 нафар хоҷагидоронро мо ҷалб намудаем ки аз инҳо 17 нафарашонро занҳо ташкил медиҳанд. хоҷагидорон барои бозам беҳтар бо сифат баровардани маҳсулоти худ با صاحبکاران از نزدیک واخوردن برای برآوردن محصولات استحصال کرده خود با بازار تجربه زیاد گرفتند. مورد ذکر است که مسئولان کشاورزان ولایت خلتون اولین شده بازارهای مملکت را با محصولات تر و تازه کشاورزی و جهت اکولوژی تازه تامین کرده و با این وسیله از درآمدی به دست آورده سطح اقتصادی خودجگی و زندگی خویش را بهتر و خوبتر می‌نمایند. مقصد اصلی لایحه این به دهقانان آموزش تکنیکی دادن درباره تحقیقات بازار، طرز حساب کردن درآمد و خراجات خواجگی دهقانشان و اینچنین به حسابگیری فعالیت خواجگی داری آنها روانه کرده شده است که درآمد آنها زیاد گردند. لایحه تکمیل خدمترسانی در ساحه کشاورزی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانسی ژاپن از سال 2022 آغاز گردیده. هدف اساسی برنامه مذکور به خواجگیداران و دهقانان آموزانیدن طرز معاصر کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی محسوب می‌یابد. خواجگیداران در کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی با توصیه عالمان و متخصصان از اصول‌های منفعت‌آور برای بلند برداشتن حاصلناکی محصولات استفاده برده در این زمینه به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. در آخر سمینار ذکر گردید که مقصد لایحه مذکور بلند برداشتن سطح اقتصادی خواجگیداران خرد میانه میباشد. در آینده با خواجگیداران اید پیشگیری و امین نگاه داشتن زراعت‌های کشاورزی از حشرات‌های ضرررسان با خواجگیداران ناحیه‌های زیر هدف فعالیت خویش را ادامه خواهد بخشید. خالمرود نیازی، غیرویش‌های مردم، نمازلی رگش برای برنامه اخبار.